Jambo wazee. Sijambo sana. Umeshinda? Ndio. Tushafika kwa permanence ku kikao ya Dimash. Ndio vraiment. Asante sana. Tunaomba kila mtu ajitambulishe kwa jina lake. Asante sana tena kwa kupatia kauli. Leo majina bananitaka Mzee Butochi Sangara Ngoi. Niko milita hapa kunako chama chiku cha BTK baino tubatela Kongo, aussi niko chargé de communication kunako mouvement. Asante sana. Na pale pembeni mzee ujitambulishe. Asante sana na mimi vile kunipatia kauli. Kwa majina ni Mwindo Kieni Sekuture. Vile na mimi niko chargé d'organisation ndani ya mouvement baino tubatela Kongo BTK asigle. Asante sana kwa kuweza kujitambulisha kila mtu kwa jina lake na kila mtu kwa kazi anayofanya ndani ya mouvement patriotique Baindo Tobatela Kongo BTK asigle. Wazee wetu, tuna swali kidogo tutaanza kuwauliza kuhusu inji na kuhusu inji yetu, kuhusu Kongo na kuhusu Afrika. Hali inayopitikana ndani ya Kongo na ndani ya Nord Kivu, mtaweza kuambia vijana nini ili waweze kujiunga na nyie na kumaliza hii vita yenyewe ndani ya mji yetu? Swali ni kwenye wazee. Asante tena kwa ile swali. Unasema kama tuko na mchango gani yetu tunapaswa kuambia vijana wajiunge na sisi ili kumaliza hali mbaya ya Kongo vile na hali mbaya ya Afrika. Sisi tuko mouvement patriotique Baino Tobatela Kongo asigle BTK, yani ni beusi tuchunge Kongo mulugha ya Kiswahili. Ili tuko beusi tuchunge Kongo ni kusema tunapaswa ngangana juu Kongo yetu isiende, na mkuchunga Kongo iko manjia za mingi sana. Bora tu inji isiende, inaomba tunakamata hatua jinsi na namna tutaweza kuzuia adui asiweze kuchukua udongo wetu. Ndio maana tunako BTK tuko na ideologie tunye banitaka kuyebi ya bwanya, yani la connaissance la sagesse, ujuzi ya hekima. Na ile ujuzi ya hekima iko na chapitre 12, ni chapitre na chapitre ya 5 ya première partie yetu nye banitaka liberation des peuples. Tumeweka mule vitu mingi sana bila na kusaidia watu kujitosha ndani ya utumwa. Tukapana mule mifano mbalimbali na zingine mataifa zilizopigana ili zilete yabo uhuru. Banasemaka baseme qui veut la paix prépare la guerre. Mtakamani sherti afanye vita. Wengine wakati Mzee Lumumba alizoea kusema aseme ça la lutte pour ne tenir rien ni aujourd'hui ni à jamais. Yani anasema bila kupigana, bila kufanya pambano hakuna siku tupatake uhuru hata siku moja. Ndio maana inatubidi tunapigana, inatubidi tunakamata hatua sisi tutazuia kila mipango yote ya mbaya. Inapaswa acha udongo wetu yende, inapaswa acha Afrika yetu isiwe na salama. Tunafera appel kwa jeunesse yote ikiwa junga na BTK ili bakie soma kwa ideologie yetu, tuweze kuwafundisha ile liberation des peuples, kwa ngisi namna ya kupigana. Vile vile tu hizi zingine mataifa zinaweza kashimama zikaita kumwaga damu yako ili walete uhuru yao. Mimi ndio niko nayo yanapaswa kusema kwa ile CG. Asante sana. Tumekufuata vizuri na tumekusikiliza. Mumaneno umekuwa naongea, tutakuuliza swali kidogo ambao tumepata mumaneno ile umeweza kutuongelesha na umeweza kutuambia. Unasema Mzee Lumumba anasema
kama watu wapigane, watu watapataka amani na independence ni leo ni kesho. Sasa kama mouvement patriotique BTK inayo mchango gani kuhusu ile message ya Mzee Lumumba, baba wa independence wa Kongo? Munayo message gani ama munao mchango gani ya kuweza kufuatilia ile message yenye Mzee Lumumba aliacha? Merci tena kwa ile swali ya pili kutuuliza. Unasema kama sisi BTK tuko na mchango gani kuhusu kuendelesha ile ambayo Mzee Lumumba aliweza akaacha. Si kama BTK tuko na mchango kwanza kufundisha vijana, kwanza kuwaamsha. Maana tuna tourner conscience, tuna éveiller conscience zabo, baelewe ni Lumumba alipenda Kongo ikue, baelewe ni Lumumba alitafuta. Bajifunze kia etelele Lumumba alipenda nini, yoni alipigana na yoni ni adui alimuua. Na tuna tu mwenye hali Lumumba alipenda Kongo ipate huru wa kuenea, independence totale. Ni kusema tutawale mkila njia yote na mkila namna yote. C'est pourquoi tuna faire appel pour les jeunesse ikuye tuweza tukamilisha zile haki za Mzee Lumumba zenye alipenda Kongo na Afrika ifanani. Asante sana. Asante sana. Tunapitia kwa mzee Sekou Touré gisi alivyojitambulisha. Unayo utaongezea nini kuhusu vile ambavyo mzee Sangara amesema? Utaweza kuongezea wajene nini ili wenye kila jene nyatapata hii message aweze kuelewa lengo ya mouvement patriotique Baindo to Batela Congo? Okay, asante tena bwana journaliste kunipatia tena mwanya. Mzee Sangara kisha ashasema, ashaongea mengi zaidi, ila tu na mimi ndaweza kuongeza ile ambayo alisema. Tuko nasema tunaita jeunesse mkusema bakuye tujiunge, bakuye tuongee lugha moja, tuangalie tutaongea nini au tuangalie tutafanya nini kufuatana na hali yenye iko najitokeza nchi yetu Kongo. Haiko sie njoo wa kwanza kusema tutafute uhuru, haiko sie njoo wa kwanza kusema tutafute ile ni haki yetu. Huko nchi mingi sana zinyeshaka pigana, zinyeshaka pita mwa hiyo magumu, mwa hiyo mateso ambayo tuko napitia, ila tu ni nchi mingi ambayo chapita magumu. Tunaangalia kule kwa Washinwa balikuwa na Mao de Chine, tukaangalia France kwa wa Jean d'Arc na fasi nyingi ushakapitikana mavita magumu ishaka kuwa hivi, kulipatikanaka watu wenye walifanyaka nini, walifanyaka appel ku jeunesse. C'est pourquoi na leo kwetu nchi Kongo tukarudia histoire tena kutanisha ke huko validere walisimamaka kisi mzetu walisema Mzee Lumumba alisimamaka juu kufanya appel ku jeunesse parce que magumu ya Kongo vile na Afrika hayanje leo, ilianjaka zamani. Maki tuko na herite magumu yenye ya Kongo vile na Afrika. C'est pourquoi tunasema mpaka siku gani hiyo vita, hiyo mateso yenye tuko naishi, mpaka siku gani ikuta tukabakilia tu mwa hiyo hali yenye tuko naishi. Maki ni kusema tu tutafikaka miaka na miaka, vizazi na vizazi vitasibiri akati vitairija kai mateso yenye tuko naishi. C'est pourquoi tunafanya appel ku jeunesse ikuye tufanye kujifunze namna ya kufanya nini, namna ya kukimbiza adui enemy. Parce que mzungu aliendaka wa Belge, waliendaka wa Portugal, wa Portugais, wa Belge vile na wa Anglais waliendaka. Epi kuenda wakachaka wa soi-disant Africains, wa soi-disant Congolais wenye wakabakiaka ku trône juu waendeleshe mission, juu waendeleshe make ile colonisation zengine namna mbake ilikuwa colonisation yenye iko systématique. C'est pourquoi
tuko naongozewa wina ba Congolais ba soi-disant ba Congolais ba soi-disant ba Africain ba president biko pale ndio wanatufanana mimi biko nafanya nini biko naongoza selo les ennemis selo l'Europe biko naongoza selo l'Amérique. C'est pourquoi tunasema mpaka siku gani mpaka siku ya pourtant tuko pays vile na Europe ni continent kisi na sisi tuko continent africain mpaka siku gani ba enemy waendelee kufanya nini kutuongoza. C'est pourquoi tunafanya tie comme BTK mouvement BTK tunafanya appel ku population, tunasema mkie tujiunge, mkie tutie akili limoya na kuangalia kama tunaweza fanya nini tufike tukimbize nani tukimbize adui udongo yetu. Asante sana kwa kuweza kutufundisha na kutuonesha mambo mengine tulikuwa ambayo hatujue. Asante sana kwa kutufundisha. Ndio, asante. Sisi tunashukuru kwa kutuuliza. Ndio, asante sana.